Ai ko goi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biak roi na lang mai riu dari. Asai November tarik ru na padai kum singne ni chui na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Infal November tarik ru na katum. Directorate of Veterinary and Animal Husbandry Services Tongcham. November tarik ru na katum kau tipat kan mai thelai na kak chingkhang ni Churachandpur district kau African swine fever rapianai mai kok in phangdat kan thei. ASF Rapianai Mikwagtai M. Barun Kumar Moirangthem Laikai, Kamlangba Paren, M. Ramananda, Kakching Turel Wangma, Ward number 5, Khani, Kaimun, Kangvai Village, Churachandpur District, Wang, Guak Farm Kori in Pangkan Chongye, African Swine Fever, Hai Guak Kat Kori, Kat Kaunang, May Rapiani, Mitun Guak Guai, Hai Guang Laukani, Thai Guak Gaina, Indroy, May Nun Kang, Tun Bai na Aman, May Ari Rabam Chongye, Tiki Director RK, Khozendrazit Singh Hilaina African Swine Fever Hai Genotic Rap Magi Guak Kauri Mansai Kau Nang Magi Kumai Sangre Lungairi Rabam Kang Magi Tuna Sakane Mida Kau Department Re District Guai Kau Rikchuruk Rapid Response Team Thaulau Kante Kumna Kanyu Red National Action Plan for Control Containment and Eradication of African Swine Fever Kum Singnai Nachui Hilaina Tan Hai Tan Pat Pani Thei Tuna Sakane Kanyu Guai Red District Administration Forest Office Khani village le block level authorities tun le kariuna tanpat puni tuna sakane Tamenglong November tarik ru na kathum public rui social media khauna ngang launa information laba mi hairui kung mai ariu nu mai lam khau vartalab media workshop infal khotat kai kanthi workshop khota state officials nrui registered news Organization Goikau Accountability Standard Hai Nailau Khang Sanghoi Kani Workshop Typres Information Veru Ministry of Information and Broadcasting Regional Office Sri Lankan Chonge Kamung Khotai Chief Case Sunakazau Kan My Director of Information and Public Relation Ngangum Utamri Mainstream Media Goiri Responsibility Kani Transparency Naina Tan Talau Khang Kani Online Platforms Kau Nganglau Na Alat Mecham Tipat Makhang Sakane Tamenglong November Tarik Runakatum Chulun Roasting Site Kauri November tarik ru na khatkum singnai na chui na pungnong satellite transmitter take sulaw na inpat laukan mai khoi pina kazan apa pang khani alang tuna twal laukan mai kanai te Bangladesh samtang bamthi tuna Tamenglong Forest Division tong chamrui ti thai kane tiki khoi pina ahu tuna satellite transmitter take sulaw mai ka kui tai thu chulon ro site chang kho bambam di e tuna ti thai kane mitwang information hai satellite tracking website kawri track sukan tonge noni November tarik ru na kathum Sardar Vallabhbhai Patel Ironman of India tong katingkom phekharingu tak my anniversary kau District Administration none khani mera yuva Bharat Tamenglong Rikariuna District Level Unity March Rongmei Town khautat kai kanthe Steve Kapudang ADC none khani namsadai Peter Pamai SP none re flag off salaukani Unity March ta Rongmei Common Ground Khore Rongmei Bazar Pumuangan tat laukani kamung khautai HL Christopher Home SDO none chuntui ngam dang mai youth officer mera yuva Bharat in some na khani community leaders azu rikasa lokani kumna mitung rally khotai mansai phai pung daw tat lokani kamung khotai Sadar Patel khangmun kat lokani khani Atmanirbhar Bharat plates ni la lokani kamung khotai khumji cultural troupe cultural dance alam lokani khani Jadonang Memorial College ri folk song presence lokani Infal November tarik ru na kathum The Seven Sister Foundation Kani Manipur Tourism Rui Tithai kan mecham kau Sangai Music Festival kum singnai nuchui na pung sang nai thum Pre-Ground Kuma Lampak Stadium Infal kau tatkai ni mai kau UK Best Multi Platinum Pop Group Blue Rig wang na perform sulau puni tuna tithai kan thei Blue Infal kau wang na live perform suni mi hai kani utwan chui na pung anniversary story tuna sa kani Sangai Music Festival kum singnai nuchui na pung kau kapang thang rui kani India kau kazantat mai band azu rui na perform sulau puni tuna sa kani India tong band kazantat mai Infal gong ni mai pang khotai Sikkim tong band Giris and the Chronicles ni kazau bami Sangai Festival hai Manipur kau chun chap mai cultural diversity kani chu zang mai ta promote sumai suna kani local economy ti kai thau khang tap mai suna tat kai khangi tuna sa kani mi tong live so zauni mai nun rui www.sevensisterfoundation.com khori ticket la law nu puni kalam thai inbuni mainun roi Seven Sister Foundation kani Manipur Tourism tong official page kau zalo nu puni tuna ti thai kane mai koi na bam khau luanai tak my gospel choreography competition every moves for his glory to my bang khau Sunday School Bible School Dailong Baptist Church re lang law na bami mi khau hai winners khangdang ka ching ru dipni kani runners up khangdang ka ching sanai dipni Khani winners lalong merina guang puni mai Tamenglong Orange Festival kum singnai na chui na pung khau hai perform sukang opportunity ti lau puni Kabam Retang Baptist Church Centenary Hall Tamenglong khautat kai puni kagan re December tari group kum singnai na chui na pungu tingzin khwang charuk khori khau puni form hai dangka phai khat puni khani registration man re phai sekiu puni form hai tawdai fellowship khau nai puni khani mi town school of music khau nai puni inbu na kalam thai law ni me goi rui
89746247767 เขาอลามเราหนูเว Guest jam asai November tarik rut na padai kum singne ni chui na pung khau tarik Chennai August kari tarik rut na kanai August kum singne ni chui na pung ngan guest booking sulau me serial number ching padai fai ta chad rut na kathum khauri serial number ching pungu ringu na kanai ngan khang insan pani Tamenglong ting nai luan matui bu tarik rut na padai kum singne ni chui na pungu lau chuan kalan ting sin nai na yi singbang ting puk in thane matui bu tarik rut na pungu kum singne ni chui na pungu lau chuan kalan ting sin nai na yi singbang ting puk in thane Mai ku kwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rei kangan mak nga thon ku wei asai khang tu cham hai khawring ngan lau the in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the